अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ। तेरी मेरे बेपरवाही जिन्ने ये खेड बनाई बेखातम दे विचों बेआदम आउंदा कोई बनदा बाप ते माई कोई भैन ते भाई कई सिरां तो हथ ठा कूकदे ने ना पा जुदाई ढोलण माई पर कसूरमंद पिछों होर पे आउंदे ने अगले जांदे ने बिस्तर चाई ते है मुसाफिर काई कोई चादरा लिलण दिया कोई चादरा लिलण दिया मुश्किल बातां नी फिर सजना ने मिलण दिया बंदे नौकर नहीं रखदे सजना नू तेरे नौकर बने रे ओ जदों कदी ते साडियां सुन ले सियास दे जूंदे पे सोने हुस्न हुंदे असी कोजे कमले जे हां ओ की खड्डियां आया तेरे प्यार विचों ले अथरू वापस गए चिड़ी उड़ गई तबुआ तू इश्क दे लंबुआ तो आंसू बन के खून डले खून बन के पानी आंसू बन के खून डले खून बन के पानी लोगों हो बर्बाद गई अरे हसदी वसदी जिंदगी नू मैं दुखां दे वस पाया वे मेरा मावेलिया मेरा ढोलिया जालिया वे मेरा मावेलिया मेरा ढोलिया जालिया प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ढोलिया
कबली करके छड़ गए सजना हो बैठी कख गलियां दे माही मेरे दी चाल अनोखी ओ जिवें पहला पावण मोरा गुलाम फरीद में ओ दोज़ख सरसा ते जरियान वाला मुख मोड़ भाई बादशाह थे बारी गुजर थे मैच थे कोई कालियां कामणियां ओ एक बारी सत मारी ओ वेखी साडियां आमणियां सुखदायक भी सानी आउंदा तेरे मुल्क दा रानी आउंदा ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡਿੰਗਾ सुखदायक भी सानी आउंदा तेरे मुल्क दा रानी आउंदा लाला गल्ला कर दिया लाला गल्ला कर दिया तेरी मट्टी जो पर जाई सानू ले चलियो मुल्क जेड़े मुल्क दी टिकटाइया सानू ले चलियो मुल्क जेड़े मुल्क दी टिकटाइया
अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਡਿੰਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ।